دم سر روشا من بچی پشتی چند روزان لشرکی گلکی گران چکدارین اپوزیسیونا سوری دی باجار من بجه کنترل کرن جدرک جناوا باجر جروداورا گوت بشکی انجمنا سربازی یا من بجه لوی داره و هزک سر به حسده و پشکری دان ایرشا چکداران لکیلکا یعنی بشک جه هزین سوریه دموکراتیک جدا بونه آلیکاریا چکدارین اپوزیسیونا سوریه کرنه دو دي هزين روسي جكوباني ومن بجي دكش الله تعالى افجي دم تماشوانين هيجا برا قرق وزاغي برا قرق وزاغي لسر جمع فرات تاتيه اوا كرن سينور دنابرا روج اوا وروجلاتي جمع فرات وككون دبينن هزين اوبوزيسيون سوري تركيا لكاريا ودكي هزك ائتلافيا دي افجي ديمانين نافا باجار من بجينا وككون دبينن ادی لوی داره هزین اپوزیسیونی کو خو بناو ارتش اجتماعی سوری بناو دکن هزکه ناوندا و عفرین جرابلس و باب و عزازه ادی هون دبینن ریا من بجو جرابلسیه ناوندا باجار من بجیه هزین چکدارین اپوزیسیون سوری کتن ناوا باجر و برای خدانه عالی من بجیش خو برای خدانه عالی جرابلوسیش خو برای جرابلوسی دبن کنترل واندای اف هزین کو هون دبینن هزین کو ترکیه عالی کاریا وان دکه دی من بج خستنه بن دستی خواه لگندوار عین عیسا درونک ترکی مالک بمباران کرد 11 کس جوی مالی هاتنه کشتن دناوا کشتیان دا جن هنه زاروک هنه اجمارا زاروکان 6 کس هزن ترکی او مال لگند المستریحه لگندوار عین عیسا باکر رقای بمباران کرنه مال تمامی هاتیه کشتن هر کس روشا کوبانی مراخت که تماشاوان اینجا جباجار کوبانی پاریزر فرهاد باقر لگل منه که فرهاد دم تخوش به خواستم دست بی که بزنه بم نهار روشا کوبانی چوه بله وار باش کاک در بخوین روشا کوبانی بری وی اگر در فتح به از خازم پیروزباهی همو پیکاتیان سوری بکم لسر کتنا اعطا دیکتاتور افبو 54 سال لسر نفس ملت سوری به همو پیکاتیان رونشتی بو مخابن صد مخابن رکبریا می سوری ناهله ام که خوش ببن بکتنا وی دیکتاتوری که کوبانی بخداکتی آلی کی ایریشه لسر کوبانی و آلی کی خداکتی بفشارتنا شهید خواج و انیه شر کتن چه آلی جسر قرقوزاق و امم بجه وکی تگوتی چه لحرم لدردورا عین ایسه کاک دربخین دنگی متی دنگی تباشتی کاک فرهاد نها چکدار دیمنک جمراهات چکدار لسر پرا قرقوزاق چکدار بگین پرا قرقوزاق تنل وی داره نیانجی لهنک جهندن بلاو بونه آنها يعني حتى قرقوزاق يعني قول آگاهی کشمرتين انه دقهنه وفذقرن افا شر يعني چونه وهاتن وتكتيكات شر عسكري از نظانم لأولوية داره دخازن نآرامياك الهرما ما تشي بكن دخازن قلاقلا وبطيبات لسر كوباني اذ هيزن بسر تركيا ومحسوب عمشات والسلطان سليمان وان ومخابن بفا احقادانا يعني بهرما مرة تعامل دكان دفي برزخي كو انا ايرو سوري تغييرك بجيشتي اگر برس بفي رنجي ببرسيا سوري بكربة دتشي يعني خويا حرتش سوريا بجيشتي وحمو بيكاتي خو ايرو دشوكه كده جيانا خدكنا پر بلز هاتن اف بویره کوفه داوی چه بون خویای مايسترو یک خویای اتفاقك ناو نتوی لسر سوريا بگشتی هی و
گور اخبارek ku diseribin pêkhatî Kurd û ji ber ku fatura xwe hene di Sûriyê da li ber şerê ku terorê kirin û hebûna xwe tarîxî li ji van mezalimê ku li dirêjiya salan ew ya taerrudê bû Kurd jî dixwazin li ser maseya guftûgoya rûnin û ew jî muşareke bikin bi Sûriya nû da. ببورنه جبركو از پر مراق دکم بزانم لسر عردل کوبانی چد با مثلا اگر گیشتنا قرقوزاق خطرك جدی لسر کوبانی چید کن افچک دار بله ایرو خطر شکل دکن ایرو او توپیوان تن او گند در دورا ام ببیجن قرقوزاق چه ال در دورا عین عیسا وای تد نوچه خدا گو مالباتک سیویل به تواهی هاتن کشتن زنب بازاروکان چی مخابن انه تركيا ووظف صالنا افنجري داي هيئه التحرير على اساس مصنفون اوانا تيروريستن لاوانا ايرو كسن سيفيل استهداف دكن ودخازن قلاقلا دفي هرمي دا تشي بكن جبو لسر قصد وخلق هرمي ما قصد كيه قصد خلق يعني فيجفا كيه بكرد وعربي وقصد دفا هرمي عربي دا تأطماء قتلنا تشل ممجي تشل الرقي تشل ديري قصد يعني ببليارك هيزن دنجتا باشنات كاك دلبخين تاك فرق هيزن روسي لكوباني مانه هزین روسی هیرو آگاهی گیشتنا ما چه او بالفرق بچوک لآلی سرینه هبو و هناك لشکری وان ازاء کوبانی دابون گو وکشانا ما هزین روسی پشتی کو بشار الاسد فروتن ویل هرما ما شبکن روسان اما در کتنا يعني اوج بريجيمي را لفي منطقه بون لشکری رژیم الورهاب در کتن وی روسی چکن ايوه بكن وروسي در کتن وبري خدان حميميمه اها باشا سرين روشه سرين تشيش بركو جاكي قالك استراتيجيكا روش آرام الكوباني للسرين لكن آرامیت قلقه يعني خد ناخذ اف چتين کو بفي رنگي بجواك خورا يعني ما كي قصف دكن او كسي سيفي قصف دكن خد نرازي جهاتنا وان جداي او خلايا هنا وكيكو بعربي بيجن خلايا نائمه او كو بوان رد تيكيليه دانا او كو حاقد لسر سوريا نو بله مالتا آوا گلکی سپاس پارێزەر فەرهاد باقر ji bajarê Kobanî. هيئة تحرير الشام هتشي محمد بشیر وک سروک حکومت نو یا سوریه دست نشان کرد و جی خواست که کابینه آوا بکه. شوادن جی سروک وزیر بری سوریه محمد جلالی گوته بو که وی لگل هتشه لحف کریه که پاراستنا سازیان حکومت بین کرن و 400,000 کارمند وگرنه سرکاری خواه. لگوری زانیاریان ابو محمد جولانی يعني سروك هتشه وسروك وزير بري سوري لهف جفيانه لهف كرنه دوي جفيده ده بريار دانكو دستلات جبو محمد بشير به داين هتشه دبيجا دما حكومة نوهاتا أفاكرن يكسر أو دست بكار خوبك أف ديمانين محمد بشيرن دي سروك نوي سوري لغوراكو نهات ديتن أف محمد بشيرا كي اما بيوغرافيا ويج ورا آماده كريه اف سال 1983 دا لادلبه اجدايك بويا سال 2007 عند زياريه الكترونيك لزانيغا حلب خديه 2021 جي دبلوما شريعه وحقوق جي لزانيغا ادلبه ورغرتيه ريفبر كاروبارن ركستنان بويا لباريزغا ادلبه سال 2023 وزير كاروبارن مروفي بويا ده حكومة إنقاذ دا لإدلبه كحكومة هتشيه هري داويجي سروك حكومة إنقاذ بويا نها هاتية أرك دار كرن كحكومة نويا سوري أفابك
هناك ديمان تايبت بروداوي جتاخا ركن الدين آكورنيشين لشامي جيشتنا ما تايبت بما هاتنا كرتن كرد لو داري إيرشي فرع أمن دولة دكن لركن الدين وفرع أمن الدولة جي دخلنا بن كنترولا خوا اف ديمان كون دبينن ديمان تايبتن بروداوي جو باجار الشامي جتاخا ركن الدين جيشتنا ما ببينن كو امن دولة الودارية بو شعباء امن دولة الودارية بو امن دولة جي باشك جا استخبارات السورية قال لك رنجن استخبارات السوري هنا اهبون يعني جرناها قرقنا مينن امن دولية امن سياسية جنائية امن جنائية فرعين مخابرات امن جوية امن نظام شي امن عسكرية قال لك رنجن مخابرات السورية هبون او هزين استخبارات لسوريا ظلمك قال لك مازن بيجومان لخلق سوريا ذكرنا ديمان يكون دبينن ديمان فرع امن الدولة لطاخة ركن الدين لباجار شامي لو داري هون دبينن كو كرد إيرشي وفرعي امن دولة ذكر ودخلنا بن كنترولا خوا افجي ديمان تايبتن جبو روداوي وبروداوي جبو تايبت جبو روداوي هاتنا شاندن فرع الجبه